Ibihe byiza nshuti bakunzi b'urugero TV and Radio Official. Amahoro Imana kuri mwe mwese, ariko muri amahoro ni wa mwanya mwiza w'ikiganiro The Gospel Hub. Ikiganiro mugezwaho na channel yacu Urugero TV and Radio Official. Ndagusaba gukora like, ndagusaba gukora comment, ndagusaba gukora share. Niba koko uri kumwe nanjye ukaba udushigikiye mu byo turi gukora, turifuza kubona urwo rukundo rwanyu, gukora like ndetse mugakora comment, tubwire urabyumva gute. Ni The Gospel Hub, tugiye kugaruka amakuru y'umunsi cyangwa se akomeje kuvugwa muri gospel. Reka duhere mu Rwanda, duhere ku ndirimbo 5 zimaze gusohoka muri iyi minsi nk'itatu cyangwa 4 zirimo ziravugisha benshi. Ni indirimbo nziza 5 twabahitiyemo, ndetse twatoranyijemo 5 no kugeza kwimaze amasaha 9 cyangwa se 23 isohotse. Indirimbo za gospel zirimo abahanzi ndetse n'amakorari. Ndeka mpere ku ndirimbo bita Ifaranga, indirimbo ya Gentil Bigizi. Iyi ndirimbo rero ni indirimbo ifite iminota 5 n'amasegonda 20. Ni indirimbo y'umuhanzi Gentil Bigizi, igizwe n'injyana ya indi abantu bakunda ngo ni y'abasaza, ariko ikoze mu njyana abantu muno minsi bari gukunda cyane ya gitari. Hanyuma yakozwe na Boris muri studio, hanyuma amashusho atunganywa na Moriox. Indirimbo ifite amagambo agira ati icyama amahanga ngo aguhanga amaso, maze abanyabwenge ngo bamenye ibanga. Hariho abantu badakunda Imana, natwe abantu tugira abanzi, ibyaremwe byose bigira abanzi. Hari icyo nabonye kitagira umwanzi, ngo ifaranga ntago zijya zigira umwanzi. Agaruka cyane yibanda kuvuga uburyo ifaranga rimo rirarutishwa Imana. Agira ati dufata umwanya munini dushaka iby'isi, simvuze ko ari bibi gushaka ubutunzi, ariko buryo cyane iyo tuzi Imana. Ati yaba dukunda amafaranga, yaba uko dukunda amafaranga, yaba ariko twese dukunda Imana yaduhaye agakiza. Ni indirimbo nabwiye ko ifite kugeza ubu ngubu iminota 5 n'amasegonda 20. Indirimbo yakozwe mu buryo bw'amajwi na Boris, hanyuma mu buryo bw'amashusho ikorwa na Moriox. Hanyuma lyrics mwayumvishe, ndetse kugeza ubu imaze kurebwa n'abantu basaga 79,000 hafi 80. Yasohotse ku itariki 17, yumvikana ko uyo ari umunsi wa kabiri. Indirimbo iza ku mwanya wa kabiri ni indirimbo bita Kisima, ifite iminota 6 n'amasegonda 18. Ni indirimbo ya Dorcas na Vestine. Indirimbo rero uburyo yatunganyijwemo n'umuproducer witwa yitwa Santana mu buryo bw'amajwi, mu buryo bw'amashusho yo itunganywa n'uwitwa Sinta Films. Aba nibo bayikoze. Ifite n'indirimbo yitwa, n'ubundi bayisubiyemo, ni ya ndirimbo yitwa Iriba mu Kinyarwanda, rero bayishyize muri rurimi rw'Igiswahili yitwa Kisima niyo iri mu rurimi rw'Igiswahili, hanyuma yasubiwemo. Mu by'ukuri ntabwo ari indirimbo shyashya, ni indirimbo yahinduriwe gusa, ni version yindi bazanye mu buryo bw'Igiswahili. Ni indirimbo nayo yasohotse ku itariki 17, imaze kugira abasaga 270,000 n'abantu 500, 270,500 nibo bamaze kwinyuzamo ijisho. Nabwe ko ifite iminota 6 n'amasegonda 18, arengaho gatoya. Hanyuma indirimbo iza ku mwanya wa 3 ni indirimbo ya Alarme Ministries. Iyi nayo ntago ari indirimbo shyashya, ni indirimbo yakozwe, yari yatunganyijwe kera, ariko bayikosoye bayizana mu buryo bwa live, noneho burushijeho kuba buri modern. Indirimbo yitwa Nubuhe Bwoko, yanditswe busanzwe na Yaya. Uyu ni mukuru wa Chance, akaba ari nawe wayoboye afatanyije n'uwitwa Kado. Ikozwe mu buryo buri live, ikaba yaratunganyijwe na Krizo mu buryo bw'amajwi, ariko habayeho abacuranzi band bita TNT band. Piano ya mbere yariho Prosper Ishimwe uzwi nka Prosi, hanyuma piano yindi izamo Peace, hanyuma ingoma ni Symphonie Lionel, hanyuma gitari solo ni Yves Ndayishimiye bakunda kwita solo P, gitari base ni Joel.
iyi ndirimbo nk'uko nababwiye yayobowe kandi itunganywa mu buryo bw'amashusho na BGC, hanyuma amajwi itunganywa n'uwitwa Krizo, niwe wakoze icyo bita mixing and mastering, hanyuma anarecordinga nyine ubwo buryo bwa live, hanyuma ibindi birimo sound n'amatara byose byakozwe na Ijambo Events ya Martin Sound. Iyi ndirimbo igira amagambo igira iti erega imbaraga zawe n'iz'igiciro cyinshi, abantu bahungira mu gicucu cy'amababa yawe bazahazwa rwose n'umubyibuho mu nzu yawe, kuko aho ariho niho hari isoko y'ubugingo. Igira inyikirizo rero ivuga ngo nicyo gituma tusarimba iteka ishimwe ryinshi ryuzuye mu mutima. Ni indirimbo yitwa Nubuhe Bwoko, nababwiye ko atari nshyashya ahubwo yari yarakozwe mu album ya kera, ubu rero yaje gusubirwamo, kandi wayoboye ni uyu munsi utakibarizwa no mu Rwanda, yamaze gusanga umutware we hamwe n'umuryango ajyanye n'abana ari we Mazeze. Iyi ndirimbo uyu Yaya akaba ari mukuru wa Chance, akaba n'umudamu wahoze ari representant legal wa Alarme muri Alarme ari we Mazeze. Yes, turacyakomeza amakuru yacu dusoreze kuri izi ndirimbo ebyiri, yitwa Dukomeje y'Urumuri, iyi Kora Rumuri mabizi ko ni nyinshi ariko ni ADPR Karugira. Urumuri ifite indirimbo yasohotse ku munsi w'ejo tariki 18, iyi nayo yayobowe mu buryo bw'amashusho n'uwitwa Zesto, hanyuma audio production cyangwa se mu buryo bw'amajwi iyoborwa na Yakol Records, hanyuma yanditswe na Ishara Alliance ndetse iyoborwa n'uwitwa Gasore Janvier. Nabo bacurangiwe n'indi bande nayo igizwe na piano ya Mbe Fabrice, piano ya Kayo Benjamin, hanyuma solo gitari Fabrice, ingoma Peter, hanyuma bass guitar ni Mori Bass. Iyi ndirimbo ifite iminota 7 n'amasegonda 42. Indirimbo ya nyuma tugiye gusorezaho iza ku mwanya wa 5 ni indirimbo ya Shalom. Ni indirimbo nshyashya imaze amasaha yahise umunsi urarangira uyu munsi nyine, yitwa Yaranguraniye Shalom Choir, bayikoze mu gihe cya Shalom Gospel Festival. Iyi ndirimbo iravuga iti namuhaye ububi bwanjye anyambika ubwiza bwiwe, yanguraniye umubabaro ampa amahoro adashira, ndamukunda naragomye ndamubabaza, angaruzi neza n'urukundo, narimboshywe n'ingoyi nyinshi ampindura umudendezo. Ni indirimbo yakozwe ifite iminota 12 n'amasegonda 20 nkuko nabibabwiye. Iyi nayo yatunganyijwe na Nicola, amashusho akorwa na BGC, yafatiwe ahitwa BK Arena, hanyuma Gorilla Events niyo yatanze ijyanye na sound ndetse na lighting. Navuga ko aba aribo bayitunganyije mu buryo bw'amashusho ni BGC, mu buryo bw'amajwi ni Nicola ya recordings ndetse akora mixing na mastering, hanyuma ibindi byose byakoreshejwe icyo gihe ni Gorilla Events Limited y'umugabo bita Jado. Ngizo rero indirimbo nababwira aka kanya zirimo ziragaruka cyane ku mbuga zashyizwe hanze. Dukomeje amakuru yacu, reka twinjire ku bitaramo ndetse n'andi makuru avugwa hanze y'u Rwanda. Duhereye hano mu Rwanda, Uwiringiyimana Theogene uzwi nk'abasi babireba yamaze kubona ubutumire mu gihugu cy'u Burundi inyuma y'igihe kinini. Uyu muhanzi wamenyekanye mu ndirimbo nka Ikizurubwa, Isoko Imara Inyota n'izindi nyinshi, agiye kujya i Burundi mu matariki ya 5 kugeza ku 8 z'ukwa 3 n'ejo bundi, mu giterane cyateguwe n'igisata cy'abari n'abategarugori bo mu itorero rya Eglise ya Guérison des Âmes ahitwa Nyakabiga. Azafatanya n'ayandi makorari akomeye nka Injili Bora Choir, Philadelphia Choir yarimbwemo abantu bazwi nka Adonis Mucyo, abazwi cyane muri iriya witwa Shaka Olivier n'abandi, n'indi yitwa Maserafi Choir. Ibi byose bizabera muri Guérison des Âmes ahitwa Nyakabiga. Dukomeze twinjire mu gihugu cya Uganda, ariko mbere yuko twinjira mu gihugu cya Uganda ngira ngo dushobora no kureba gatoya mu Bufaransa. Oya, reka tugaruke mu gihugu cya Kongo, naho harandi makuru ari kwavugwa
mu kanya gatoya nasimbukaga. Reka turebe Kongo naho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Pasiteri Marcel Tunasi yitabye ubutungane cyangwa se inkiko ejo hashize mu rubanza rujyanye no gusangira umutungo n'umugore we witabye Imana, ariko ahura n'ikirego cyashyikirijwe bya bitewe n'ikirego cyashyikirijwe n'umuryango w'umugore we wahoze ari umugore we, asaba ko uwo muryango usaba ko habaho igabanywa ringana kandi ribereye ibyasigaye, kuko ubukwe bwabo bwari bwashingiye ku mategeko yo gusangira umutungo. Mu byo rero umuryango w'uyu mugore witabye Imana usaba abo muryango w'umudamu witabye Imana basabye amafaranga angana n'amadolari 800,000 mu kwishyura. Hanyuma Marcel Tunasi yatanze icyegeranyo cy'amadolari 250, ariko icyo cyifuzo cyafashwe nk'ikitari gihagije na gato. Ni ukuvuga ngo basabaga amadolari 800,000 wakavuga 250. Reka tubitse ko Pastor Marcelo na Mama Blanche bari bafite abana 4, nabo bakaba ari abaragwa bemewe n'amategeko byo mu bijyanye n'umutungo wa Tunasi. Ikindi ni uko uyu mugabo yakomeje kuvuga ko uyu muryango w'umuhisi wa nyakwigendera Blanche barimo baramugora cyane, bamushyiraho amananiza kuva mu mwaka ushize. Urubanza ruracyari mu rukiko, tuzagenda tubamenyesha ibizagenda bikurikira. Twambuke tujye mu gihugu cya Uganda. Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu muri Uganda, Kahinda Otafila, yasabye abapasiteri bakomeye muri iki gihugu basigaye barindwa n'abapolisi kubireka bakajya barindwa n'Imana. Ibi Otafila yabigarutseho mu minsi ishize, mu kiganiro yagejeje kuri komisiyo ishinzwe ibijyanye n'umutekano mu nteko ishinga amategeko ya Uganda. N'ibiganiro byari bigamije kurebera hamwe ingengo y'imari y'umwaka wa 2026 n'ibihumbi 2027. Iyi ngengo ikazakoreshwa mu bijyanye n'umutekano w'imbere mu gihugu muri Uganda. Ni nyuma y'uko kandi bigaragaye ko ikiguzi gisigaye kigenda muri uru rwego kiri hejuru. Otafil yagaragaje ko muri Uganda hamaze iminsi hari ikibazo cy'abapasiteri bakomeye ngo basaba uburinzi bwa polisi y'igihugu bikongera amafaranga uru rwego rukoresha. Ikibazo cy'abapasiteri barindwa n'abapolisi cyagaragajwe bwa mbere na Depite Wilson Kangegwe, wagaragaje ko atumva impamvu bikorwa kandi nta mpungenge ziba zihari ku mutekano wabo. Atese ko aba bapasiteri bakwiriye abarinzi, kuki pasiteri akeneye umurinzi? Ese koko aba bapasiteri bakwiriye abarinzi? Kuki pasiteri akeneye umurinzi? Hari impungenge ku buzima bwe? Niba ari ibyo yaba aziterwa nande? Minisitiri Otafil yasabye abapasiteri kubireka ahubwo bakiringira ko Imana bakorera izabarinda. Ati abakozi b'Imana bagomba kurindwa n'Imana, bakorera Imana, izo ni inshingano z'Imana. Nubwo badusaba kubishyura, Imana ubundi niyo ikwiriye kubishyura. Dukomeza amakuru yacu muri Vatikani. Yamaze kwishyuruza Trump mu cyitwa Board of Peace. Vatikani yatangaje ko itazajya mu rwego rwiswe Board of Peace rwashyizweho na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump, bitewe n'uko inshingano z'uru rwego ngo zakaba zihabwa umuryango w'abibumbye. Ibi byatangajwe n'umunyamabanga mukuru wa Kiliziya Gatolika Cardinal Pietro Parolin ku wa 17 Gashyantare, aho yavuze ko Kiliziya itabona impamvu yo kujyaho kuri uru rwego, yo kujyaho kuri urwego. Ati Vatikani ntabwo izajya muri Board of Peace bitewe n'imiterere yayo ihabanye cyane n'imiterere y'izindi nzego. Icyo dushishikariza nuko ku rwego mpuzamahanga byose byagahariwe Loni isanzwe igenzura ibibazo nk'ibyo. Ibi bibaye nyuma y'uko Ubutaliyani nabwo buherutse gutangaza ko uru rwego ruhabanye n'itegeko nshinga ry'iki gihugu, bityo rutazajya muri urwo rwego. Board of Peace ni urwego Perezida Trump yatangiye kuvuga muri Nzeri 2025 agaragaza ko rugamije gushakira umuti ikibazo cy'intambara yo muri Gaza, ariko aza kurwagura agaragaza ko ruzanashaka ibisubizo ku yandi makimbirane ku isi. Ni urwego rutavuzwe rumwe ahanini bitewe n'uko hari abavuga ko rwaba rugamije kwigizayo umuryango w'abibumbye.
uko kutavugwaho rumwe kwatumye bimwe mu bihugu byatumiwe kurwinjiramo bitajyamo nubwo hari ibindi byemeje ubusabe. Iyi Board of Peace yatangijwe muri Mutarama 2026 ariko yamaganywe n'abayobozi batandukanye barimo umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres wavuze ko inshingano ze zo kubungabunga amahoro ku isi zigomba gukomeza kuba iza Loni. Kugeza ubu ibihugu 26 nibyo bivugwa ko byamaze kwinjira muri uru rwego mu bibarirwa muri 60 byatumiwe, mu gihe ibindi biri mu byasabwe kujyamo byakomeje kugaragaza imbogamizi z'uko uru rwego rudaha agaciro ihame ry'uburenganzira bungana n'imiyoborere isanzwe y'inzego mpuzamahanga. Abanyamerika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashinguwe n'urupfu rwa Jesse Jackson waharaniye uburenganzira bw'abirabura. Agahinda gakomeje kuba kose ku banyamerika n'abandi ku isi bitewe n'urupfu rw'umunyapolitike akaba n'umupasiteri mu itorero ry'Ababatista Reverend Jesse Jackson witabye Imana ku myaka 84 nk'uko abo mu muryango we babitangaje. Reverend Jesse Jackson yitabye Imana ku 17 Gashyantare 2026. Azwi ibikorwa bitandukanye birimo guharanira uburenganzira bwa muntu, akaba umwe mu bahirimbana uburenganzira bungana ku bantu bose. Reverend Jesse Jackson yamamaje kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika inshuro ebyiri, no kuvuga kuva mu mwaka w'1984 no mu mwaka w'1988 mu ishyaka ry'Abademokrate. Mu itangazo umuryango we washyize hanze wavuze ko umubyeyi wacu yafashije abantu benshi, ko bitari ku muryango wacu gusa ahubwo ko kubatotezwa n'abatagira kivurira n'abatitaweho. Mu myaka y'1960 Reverend Jesse Jackson yaharaniye uburenganzira bwa muntu mu buryo bukomeye cyane ari kumwe na Martin Luther King Jr. wabaye ikimenya bose mu kurwanya irondaruhu, guharanira ubutabera kuri bose n'ibindi. Umurimo we wibanze cyane ku guteza imbere no kubijwi ry'abanyamerika bafite inkomoko muri Afurika, amenyekana cyane ubwo yiyamamarizaga kuyobora Amerika. Mu mwaka wa 2017 yasanzwemo indwara ya Parkinson ndetse mu Gushyingo 2025 yajyanywe mu bitaro agiye gukurikiranwa nyuma y'uko umubiri we utangiye kugaragaza ibimenyetso byo gutakaza ubushobozi bwo gukora. Barack Obama wabaye perezida wa 44 wa Amerika kuva mu mwaka w'2009 kugeza mu mwaka w'2017 yavuze ko Jackson yari umuntu ukomeye ndetse ko yamufashije cyane mu kugera ku ndoto ze zo kuba umwirabura wa mbere wayoboye Amerika. Obama yavuze ko bababajwe n'urupfu rwa Reverend Jesse Jackson, afata nk'umunyembaraga ukomeye. Ati mu myaka 60 irenga Reverend Jackson yayoboye ubukangurambaga butandukanye bugamije impinduka mu mateka ya muntu. Yaharaniye byinshi: gutegura imyigaragambyo, gufasha abantu babarirwa muri za miliyoni kwiyandikisha mu matora no guharanira ukwishyira ukizana mu bya demokarasi. Yizereraga mu kuba umuntu wese ari umwana w'Imana w'agaciro ndetse ukwiriye kubahwa. Donald Trump nawe yunamiye Reverend Jesse Jackson avuga ko yari umunyembaraga ugwaneza ufite ubumenyi buhambaye ndetse wari wariyemeje byinshi. Ati yakundaga umuryango we bikomeye ndetse nihanganishije abagize umuryango we. Jesse tuzamukumbura. Ubwo yari mu Rwanda mu mwaka wa 2016 uyu nyakwigendera Reverend Jesse Jackson yavuze ko uburyo u Rwanda rwabashije kwivana muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka wa 1994 rukigaragaza nk'igihugu gifite ubukungu bwihuta, byose bishingira ku mutekano w'igihugu gifite. Yagize ati turi kubona u Rwanda ruri gutera imbere kandi rugakurura abashoramari. Ni ibintu bibaho iyo igihugu gitekanye. U Rwanda rukomeje gutera intambwe zikomeye mu buryo bwose bushoboka. Kongera kwiyubaka ku Rwanda biratangaje. Urebye ibyabaye ukabona abantu bakibana ni ikintu gitangaje. Ibyabaye ntibigomba kuzasubira ukundi. Reverend Jesse Jackson yavuze ko u Rwanda rwavuye mu mwijima ukabije mu mateka, bityo ngo isi ifite inshingano zo gufasha u Rwanda kongera kwiyubaka. Dusoza rero twabara kubibutsa ko ku itariki ya 18 aribwo umunsi kwa gatatu w'ivu, akaba ari no munsi Kiliziya Gatolika batangije urugendo rw'iminsi 40 rwo kwiriza no kwima buri kimwe no guca bugufi ndetse abaho no gusigwa ivu. Ibi byakozwe nk'uko bisanzwe biba nyine
ngira ngo tuzagaruka ku mateka y'ibi ndetse dusobanure neza ese gusigwa ivu ni iki, bisobanura iki, bikorwa gute, urugendo rwo gusigwa ivu n'urugendo rw'iminsi 40 bisobanura iki. Nibyo turi buze kubashishikariza kuza gukurikira mu masaha cyangwa se mu minsi 2 cyangwa 3 iri imbere, kuko turimo turabitunganya. Reka rero tubashimire cyane, tubakangurire kuza kumva amateka y'umunyabigwi y'intwari Lt General Rukunda Makanika. Uyu yabaye pasiteri, abo mwinginzi ndetse abo musirikare w'intwari cyane. Turaza kugaruka ku mateka ye mu masaha y'umugoroba. Reka mbifuze gukomeza kugwa neza, mukore subscribe, mukore like, mukore comment, mu sharing ibiganiro byacu. Turabashimira cyane mwebwe mukomeza kudukurikira, turabakunda. Ikiganiro ni The Gospel Hub, channel ni Urugero TV and Radio Official. Twongeye tugaruke mu masaha imbere. Naka garuka.